taң kala berem. Sepичкалар тагып алат моюндарына, колдорун тагып алгандар бар. 2-ден 4 ташак. Яман-чамынча көрүктү бир жол сүннөт бир шекер тагсаң болуптур. Бирөө 4 шекер тагып алган эркектер бар экен. Сен Султан Сулаймансыңбы? Анан курсагың чоң болуп кетсе, семирип кетсең эмне кыласың? Ошо эмне кылат? Кен жеринде тура берет. Себетибиz geç kelgen üçün namazı kичине 5-10 minut geç kaldırıp turabız. Onu okup alabız. Duvanı kırgızça aytsa bolobu deyt. Misali azandın duaсын. Dua degen suro, tilek kılуу, çakırуу, Kudayдын rahmat çakırуу degen söz. Kim kanday tilinde kılsa jaraşa berет. Men Mekkede 10 yıl okup жүрдüm. Adamlar barat bir tona kitebin kötörüp alat. Uşunu dua kılam dep. Men aytam kitebini tışta Kırgızstanга. Bir yer ibadatkana, bir yer derskana emes sana hazır. Namazda kitaptan karab okusa namazın buzulat. Anki namaz ibadat, sen oga talimdi koşu verdin. Namazda talim bolboş gerek. Talim namaz sırtında boluş gerek. Bizdikiler Kur'an jattabagan karlar çıkıp alıp tarabada mintip kitaptan karab okutmayı. Namazı fasit. Bir efendi fatva verip kon bolu öğret dep bolboyt. Nokat var uşint namaz oku tarabını. Uyuva, imam kitaptan karab andan görü alam tarakayfek uyuyu versen. Taza qarı olat özünce, kıyın bol beyakacı kitaptan karab okut mintip. Hanafi mezhep boyut namaz fasit. Antkeni ibadatta talimdi koşup aldı. Erkek bizden Kur'an jattap gelip çık beyaka. Ne önce kıyın bolu, jarım para jattagansın, taza tarawih ödöp şu kitap karab okutçusun sen. Ötküzbögül imam kuşun derseni. Çüçtüktü bara şu ötüp ketken hazır. Qarı jok bira qarı köp bolup ketken. Törgöt qarı dese sekin kitebini apçık okup berip qarı bolup beret bizge. Anda kompüterin özün öyle siylay verir, kompüter jıltardı öyle. Sen ne kılabız? Anda men de qarı olurum kitap açıp alıp bintip alıp. Oşon üçün hacıga barganda duaң unut. Kırgızın kırgızça, orusça, özbekçe bilgen duaң kıla ber, bardık dilde Kuday jaratkan kabul kıla beret. Arapça okuga mildettүү болгон bul namaz gana. Namazdan başka dualardın bardığın kalagan tilinde kılsak bola beret. Kur'an'da Kırgızca okusa bolabu. Sebep Arap sözüne tilim kelbe başka maniga ötüp ketip söz manisi buzulup Allah'a hakaret söz aytıp alam mı dep korkup jatam. Uşul eki surama tak cevap verip koysanız. Hem tak degen sözüngdü men tak emes dagı cevap berişim mümkünbü dep kandayım. Ne degen söz bu bilbeyim men. Bu bana mınday siz tak emes cevap berip koşuyor oşa tak cevap verin degen söz bir düşünbem. Oşonun için suro жазганда geketpey okutpay mınday bir madaniyetli biliş gerek. Cevap verip koyunuz dep sura boldu. Tak cevap verip koy. Sen aldadın mı birer jarım jыл? Ne degen söz bu? Bazarga barıp durup, "Manga aldabay satıp koyunuz" deysinmi? Sen alda sattam günüge. Ne degen söz bu? Yok. Arap emes ajam halkı Kur'an okusa, hareket kılsa, kıyınalsa ekisi soğup berilet. Ataylap kata okusan, 100 yıldan beri namaz okusun, Fatiha'nı Arapçanı үйrөнүp olmasan, özün günahkar bolosun da. Futbolist atlarını jakşı bilesin. Adaşıp ketken toğuktorun barın tüstüsünden bilesin. 60 koyun var, 60 kozun barın jattap algansın. Kozun jılıga tuğuluptur barın adak bilesin. Ulakşatların bardığın bilesin. Kuda söktörün barın bilesin. 28 tamgan jattay albaysın. Kanday? Uşağa okuş doğruça gazetten bardığın. Teke bayıpın tiptir, atan bayıpın tiptir dep. Anan Kur'an jattaganga vaktin jok seneki. 50 yıldan beri namaz okuysun. Bir yılda birden tamga jattasan 28 yılda Kur'an okup alat boşun sen. Үйрөн. Onda avara ölüp kalan dep başlayda böyle koy. Aydagan үйrөнүp aldың maşinаны. Bir vakta bilbeyt deleň. Lifke düşkön үйrөнüp aldың. Lifke düşüp çıkıp atasın kayra. Samolyotga düşüp atasın. Saatty үйröndüň gerek eken. Pul sanaganda үйröndüň gerek eken. Kursudaga bilip aldың. Anan tamga kelgende bilbeysin. Aytgan sözüň Fatihaň 50 yıldan beri namaz okusun, Fatihaňyň jaremy jok. Ne degen boldu bu? Үйrönüş gerek. Kırgızçasını oku, manisini үйrön, birok oşon üçün din buzulba geletat. Hristiyan dininde her bir ulut özü İncildi kotorup alıp orustardık orusça, başkanlık başkaça olup ketip oşoga din çaçılıp ketти. Bizdin başımızdın birigip turgany
Ошол өзөгүбүз араб тилинде Куран. Ошон үчүн биз чачылган жерибиз жок. Бузукулар чыгат, ошондарга кете берет, тозокко түшүп кете берет. Бирок Куран тура берет ордунда. Осман империясын бузуп, Ататүрк Лаин келгенде арабчаны жок кылды. Азандарды түркчө айткыла деди. Араб тамганы жоготуп, силер жанагыдай латын тамганы киргизгиле деди. Паранжыны жок кылды, жолукту жок кылды. Башына кызыл тебете кигиз эркектер сакалын алдырды. Кудушу биздин Ленин, ошолордун Ататүркү, капыр. Эми Эрдоган келип, азыр араб тамгалары үйрөтүш эми кирди школдорго. Түркия, Осман империянын борбору болуп турган араб тамга тааныбай калышты. Türkiye'ye varsan kitap, kanat eski kitaplar, 100 yıl murdaki kitaplar, hazırkı balдар okuy almaya kaldı. Biz de koşunday olduk. Toğuluk bolduğunu zar zaman okuy almayısın yana Arap tamgasında. Tanıvaysın sen. Sen emez tügölbesi Dıkbekistan tanıvayın. Sen emez Kazatık Mattağı bilbeyt hazır. Emne üçün adamdardın özlerini ötüp ketken tarihынан, ötüp ketken murastan, turastan ajıratış üçün tamgan özgörtüp koydu. Molda Kılıç жазып ketken, Mecmuail Maksud'na Muhtasar'ın şarkı, Maksud Hoca, Türkiye tilde. Hiç kim okuy albayt hazır. Senin tilinde oşo, Arap tamgası menen. Nege seni madaniyatından böldü. Seni janağı toğuk bas çıkan çocuğu emez, inkubator kılgısı geldi seni Oruslar. Oşoğu tamganan böldü seni. Oşen azı kulday olup kaldın. Tarihin kim ekeni bilbeysin, oşo biyaktағы betin juvagan, köçügün juvagandardın barın erçip basıp жүрөsün. Allah seni erçiş gerekli, sen onlarda erçip basıp жүрөsün. Geçki Arap'tan başı kötörülbegen, erkek katını bilinbegen, zina degendi bilbegen, nike degendi bilbegen derdi, erçip basıp жүрөsün sen hazır. Farz namazda lukma berse, anan imam oşon alsa bolovu deydi. Farz namazda imam adassa, oşol namazın içindeki lukma verse imam alsa boladı. Ana sırtında böyle kitap kara otursa, ana beyakta oku atkan adam oşol lukma verse bulalsa namazı buzulat. Antkeni sırtkı ağlam menen kontak baylanışka çıkıp ketdi degen söz boladı. Bolboydu. Ukkada darö nam oşon ondosa. Şunuktu ötüğen, antkeni sırtkı ağlamga baylanışpaş gerek bol. Aram hayvandın sütü kiyimge tiyse najas bolovu deydi, ova. Eti aramın sütü dağı aram, najas dağı boladı. Tiyse aram boladı. Tiyse najas boladı. Kazanga it tiygen bolsa oşol kazandı koldonsa bolovu deydi. İt barıp, ittin kuyruğu tiyikte şişteki olbaydı, çayka öyle koyasın. İt tili tiyip, it jalagan bolsa, kazandı katıran kılış gerek. Katıran degeni kanday, juup kömkörüp kurgatıp, dağı juup kömkörüp kurgatıp, bu ilgerki kuyulgan kazandarga. Yani azırkı plasmaslı dişler boladı ko. Anı jönele juup durup, janagıda kagaz menen sürtüp durup, dağı juup dağı sürtüp koya beresiz, anı kurgatı şart emez. Hani ilgerki kazandarda kuyuganda içinde çunkur teşitlerdi olup, anı kurgatmayınca su ketpeyt ele. Çünüktü. Jek oşonday kazandarsa juup durup, jana fem menen kurgatıp durup, anan dağı 3 jol uşunda kurgatkanda gana taza bolot. Mas avalda bir-iki gün içip ayağı menen uruşup 3 talak dep jiberse ötöbü deydi. Mastın talagı tüşöbü degen söz. Hanbali mazhapta, Maliki, Şafi mazhapta mastın talagı tüşpeydi. Hanafi mazhaptan İmam Tahavi, İmam Kuduri'nin mastın talagı tüşpeydi. Osman imperiyası Hanafi mazhap menen 6 kılım höküm sürüşkön, alardın muftileri mastın talagını düşürgön emez. Birok bizdin kitaplardın bardığında mastın talağı tüşöt dep aytılınat. Antkeni oşol aram tamak içkendigi üçün oşogo jaza katarında tüşsün dep aytılınat. Birok oşol araktı birok basıp alıp ozuna kuyup koysa, je aram emes nerse menen mast bolup kalsa, misal üçün narkoz. Doktorga vardı, operasiya kılam dedi, ükö saydı, mast bolup kaldı, katınyga talağı tüşüp ketdi uçurda. Birok özü aşçı at, çay içip atıp arak içip alıp talak berse, Hanafi mazhaptagı köpçülük alımların pikirinde anın talağı tüşöt. Ötüp ketken je tiriw adamga istiğfar, tasbih aytıp hadiya kılsa bola beret. Ölügen adamga, tiriw adamga, je emi tuğula turgandarga dele. Misal üçün bugün köp tasbih aytıp durup, uşul okugan tasbihlerimin soğun, inşallah tuğula turgan neverilerine bağıştadım o min desen, Kudayım saktap turat, inşallah teye veret ağa. Ölüş şart deme soğup jetiş üçün.
Ölüş şart emez. Bizdin Kırgızda seni adamdan maktaşın ölüş gerek da. Ölsün ana seni maktayt. Aka çeyin maktabay, jamandap tura beret ошондой. Ошондой жакшы эле дейт ошондой. Сооп жетиштен ölüş şart эмес. Эгерде билбестен процентке акча берсе, аны түшүнгөндөн кийин кечирим сурап, ага кайра акча берип, ыраазычылыгын алса күнөөсү кечирилеби? Жок, андай тартип болбойт. Бирөөгө акча бердиң процентке тооба кылдыңбы? Берген акчаңын өзүн аласың. 100 сом бердиң, 200 сом кылып бер деп. 100 сомуң аласың, болду, калганын албайсың. Ошентип тооба кыласың. Ага акча бер ыраазы кылуу шарт эмес. Түшүнүктүүбү? Эгерде сен ага 100 сом бердиң, 200 сом кылып бер деп, 150 сом алып койгонсуң. Ошол алып койгон 50 сомду кайтарып бересиң. Айтор өзүң берген акчаны өзүң алсаң ошондой. Ал эми алган адамчы, ал тооба гана кылат. Алып жүргөнсүн, эми билдиң, тооба кыл болду. Таспих иштетүү кандай амал, аны иштеткен жакшыбы же колдо кылган жакшыбы? Таспихни колдо кылган жакшыраак. Эми колдосоң зыяны тийбейт. Бидат дегендер өздөрү бидат. Телефондон карыз алса болот, эдинсиң түгөнүп калды, телефон чалсаң сага 12 сом салып коет, 17 инсте. Барсаң 12 сом алат. А бул нак насия. Нак сатсаң мынча насия. Базарда үндүк сатып отурат, үндүшкө. Анан бирөө келип айтты, сат деди. Канча дедиң? 500 сом деди. Бирөө келип айтты, мага сат, пулун эртең берем деди. Айтты, мага алсаң 500 сом, насияга алсаң 550 сом дедиң. Өзүң билесиң. Кааласаң муну алсаң, кааласаң муну алсаң. Ошол сыяктуу. Эдин инсан нак алсаң 10 сом, насия алсаң 12 сом. Даватта тартипке баш ийбегендер менен иштесе болобу? Машферага баш жок. Дават маселесинде машферага баш ийбегендер менен чогуу чыкпаш керек. Дават маселесинде тартипке баш ийбегендер менен чогуу чыкпаш керек. Болбойт. Дават тартип менен, машфера менен, эреже менен болот. Машферасы жок, чыгып өзүнчө эле дават кылып жүргөндөр бар го. Отуруп маселесин укпаш керек. Анын өзүнүн жанагы казанга жакын болсоң көзү жугат, көзүн жуктурат. Этият болуш керек. Кагазы болуш керек, ошондой болуш керек. Сизге өзгөндөн келдим, Жалпакташтан жолуксам болобу дейт, сиз жолуксаңыз болот. Бирок калгандарга болот, анткени менин жумадан кийин башка бир жерде маселем бар, бирок өзгөндөн келген тууган жолукса болот. Үйлөнгөнгө чейин үйлөнүшүнү тагдырга качан, канчага чыкканда, кимди кимге үйлөнүшүнүн баары жазылганбы же аялды тандаш өзүнөнбү түшүндүрүп кетсеңиз? Аял тандаш өзүңөн, катын алыш өзүңөн. Ошол өзүң тандап, өзүң ала турган аялың, тагдырыңын бардыгын Кудай Таалам алдын ала берип жазып койгон. Ушул эшмәтти жаратсам, ушул эшмәт кимди сүйүп, кимди жакшы көрүп, кимге канча макыр берип, же никес жок мойнда бүтүрүп, айтыр иши кылып, ошону тандап алат, ушундай ыктыяр кылат деп Кудай Таалам сени жаратыштан мурдун сени жаратса кандай кылышыңы билип жазып койгон. Демек тагдырга жазылган деген сөз, сен кааласаң, каалабасаң ушундай болот деген сөз эмес. Акыл эстүү адамдар эч убакта үйүн жамандабаш керек, үйүм жаман дебеш керек, өзүң салган үй. Катының жаман дебеш керек, өзүң алган катын. Демек катының жаман, сен жамансың. Сен тандап алган катын. Оны сен кайра макта. О акмак, сен да акмаксың. Анткени экөө окшоштор дайыма чогуу болот. Ошого жамандасаң өзүң эле уят о. Нике кыйылып жатканда кыздын ордуна жеңеси макулдугун берип кабылдадым десе нике кимге түшөт дейт. Баш кошкондор никелешип, эгерде кыз уялып атып жеңесине сиз айтың, мен атыма мен уялып атам десе, кыз вакил кылып, анан жеңеси кабылдадым деп кыздын үнүн жеткирсе, же микрофон болуп койсо кызга нике түшөт. Анан кыз тийбейм деп атса эле болбой жеңеси кабылдадым деп макул деп койсо, нике эч кимге байланбайт. Анткени никени жеңесинен сураган эмес, кыздан сураган, кыз унчуккан жок. Ошон үчүн нике кыйылган жок, кыз тараптан жооп берилген жок, нике жок бу жерде. Зина, жашоо зина болот. Жумадан кийин мен башка бир жерде жыйналышым бар туугандарым. Өзгөнтөн башканы кабыл ала албайм. Мен Бишкекте ордум белгилүү. Бишкекке барып ошо жерде сурап кеткиле тууганым. Анан көчөттөн жумадан убакыт бөлгүлө деген ал мурдараак айтсаңар убакыт бөлүп келет элем. Мен келгенге чейин мага телефон чалып башка алып сурашкандан мен Жалал Абад шаарында башка бир жамаатка убада бергем. Эртең менен кайра кетишим керек. Бүгүн эртең менен келдим. Түз эле оштон келишим ушу.
10 жылдан бeri balamdan kavar жоқ, dua kılıp koyunuzu suranam deydi. İnşallah dua kılabız, Kuday Taalam жақсылық берсин. Hadiste kelgen kaçan peygamber atı çıkkanda salavat aytılış gerek. Menin bir duanım atım Nur Muhammed. Biz Muhammed dep aytayбыз, emi kanday bolup kalat deydi. Жоқ, peygamberimizin özü maksat irada kılını Muhammed delgende aytılınat. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed bin Abdullah, Hatamur Rusul. Oşol maksat kılınıp ataytılinganda salavat aytı sünnet bolat. Ana seni Muhammed bilen aytılinganda oğa salavat aytı şart emez. Jobungdu berdim dep 3 jalası talak düşöbü deydi. Jobungdu berdim degende talak niyetinde aytsa 3 jalası da birde talak düşöt. Antkeni egerde niyetinde jobungdu berdim degende talak niyeti bir bayın talak düşüp, anan bayınge bayın jabışpayt birle talak bayın düşöt. Anan niyetinde katın aytты, "Manga жооп берип durun, men dadamkina barıp keleyince, çoң atamkina barıp önde örükterip kelen жаңак pişip kalıptır" dese, "Jobungu berdim" dese, anda talak düşpeydi. Nege? Al жооп suragan жооп berdi boldu. Бирок мага талак бер десе, же ниетин талак бериш максатында жобуңду бердим деп айтса, 100 жолу кайталап айтса деле бир талак байын чөт, калганы ага жабышпайт. Жоопту эмнеге сураганга байланыштуу. Аялдар алтын сепичка сөйгө такса болот. Аялдар тага берет, бир гана Шейх Албани болбойт дейт. Болбойт деген өзү болбойт. Аялдар алтын күмүш тагына берет, эркектерге алтын тагынган болбойт, ал эмес алтын шакек таккандагы арам эркектерге. Katın alsan altın şakek takırsan adar olup kalbay. Şunday katının var ekeni bildirgin kese gümüş şakek takı var, mailemi. O Hristiyanlardan kelgen. Bununla katınına aparıp altınçı salıp ver. Sepiçka takkan erkeke altın sepiçka, gümüş sepiçka, jönele zından salgan temir sepiçka da ötpeydi. Bu temirlerden bardık bu ayaldarga berli, erkeklerge. Erkek oşonuz çok özü suluğu olur. Toğukların korozu çiraylı olğanda erkeklerin erkek özü çiraylı. O çırayını buzup birnekelerin barını takıp alsan, anda punik bolup ketersin. Katının senden jiyirkenip kalat. Al erkekme jatkısı gelet. Al lesbiyanka emes akır. Oşon üçün temirlerin barını ırgıtıp katınına ber. Azı saattaga jıltırat sotkası saati var, başka saati var, taң kala verem. Sepiçkalar takıp alat moyunlarına. Kollarını takıp alganlar var. 2'den 4 şek. Yaman çamınca görüktü bir jö sünnet bir şekil taksan bolup dur. Bir 4 şekil takıp alan erkekler var eken. Sen Sultan Süleyman'sın bu. O Sultan Süleyman peçetleri o. Biri kazın anıkı, biri munonukı, biri munonukı. Minti basıp verir. Sen nesin sen? Bir katının apadışasın bolğonu. İti oğa yeçi kalbaysın. Namazda turganda, kol baylaganda gindikten jogorı turuş gerek mi, je ıldy turuş gerek mi? Ildy turganı sünnet. Ana kursaң çoң bolup ketse, semirip ketsem ne kılasın? Oşo ne kılasın? Ken жерinde tura beredi. Atasının ejesinin kızını alsa bolobu deydi. Bolot. Atasının bir tuğan ejesi anın kızı. Demek iki bir tuğanın baldar üylönse bolot, birok üylönbögen jakşıraak. Alısırak öylönsen jakşı. Bu olsun sen uruşup ketsen bular ham uruşup ketişi mümkün da. Oşoga senin ız üçün başkaga тийбесин. Oşon üçün alıstan alsaң jakşı. Alısga ketmesin de öyle ameki batçalar biri-birine kız bere öret. Bul jakşı. Birok alıstan üylөгөнүң kanı tazarak bolot. Bul jakşı. Şariat ruhsat beret, birok takır bolbay kalsa degen mani. Asr namazını 4 rekat parın 4 rekat sünnet süre okusa emne bolot deydi. 4 rekat parzda 2 rekat ile zam sure okulat, 3. 4. rekatta Fatiha suresi жалгыз okulat, oşo nerse şeriat boyunca to'g'ri bo'ladi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Allah subhanahu ve taala bugün cumaga kelebиз dep ertelep gelip süylögen adam tapпай kalıp yarım saat kütüp oturgan cemaatin bardığına Kuday Taalam özü razı olsun. Tilegen tileklerin toluğu menen bersin. Kanday maksat menen niyet menen kadam şiltep gelse kadamlarına hasanat Kuday Taalam жазган bolsun. Kuday Taalam şu özü ünü pas. Beçara ünü pütüp zorga oturadi, şu mikrofondan süylösün dep işini toktatıp süvet jandırıp bergen elektrikçilerimizde kavurlar nurdu olsun. Tilegen tileklerini Kuday Taalam bersin. Kuday Taalam kança ursan böyle bolup ele jadaba gelip kayra sözü kuvatkan kökjön akıttaralarının konoktorunun barın Kuday Taalam jakşılıkka jetkirsin. Kuday Taalam
tilegen tileklerimizni versin. Kudayım şermende kılbasın. Özünden başkaga muhtaç kılbasın. Hatta şu sırttan şu büyük toğga çıkıp gelgen, Jallabattan, Özgönden, Nokenden, bu Suzaktan gelgen, Bazorgondan gelgen bir tuğandarыбыз бар. Agayındarыбыз бар. Kuday Taala oşulardan bardığın tilegen tileklerin versin. Kudayım jakşılarga şerik kılsın. Jamanlardan alыс kılsın. Ovas oma tayabas Taala'yı versin. Kuday Taalam rızkı adaldan versin. Biröөнүн көз жашынан, biröөнүн бактысыздыгынан, biröөнүн кайгуусунан оокат жедирбесин Кудай Таалам. Кудай Таалам арамдан оокат жедирбесин. Кудай Таалам перзенттерибиздин, балдарыбыздын, кыздарыбыздын жакшылыгын көрсөтсүн. Ажырашып кеткендер жараштырсын Кудайым. Табынышкандар табыштырсын Кудайым. Бойдокторду үйлөндүрүп, перзент чокторго перзент берсин Кудай Таалам. Картан кыздарыбызды күйөөгө тийгени Кудайым насип кылсын. Кудай Таалам алыста жүрөт, балдарыбыз, кыздарыбыз иштеп жүрөт, окуп жүрөт, даватта жүрөт, илим алып жүрөт. Кудай ошолордун бардыгын жаман сөздөн, жаман көздөн, жаман колдон сактасын. Кудай ар кимдин ниетиндеги жакшы ниеттери бар. Кудай ошол ниеттердин бардыгын кабыл кылсын. Жөө жамаат даватта жүрөр экен Кудай Таалам, даватчылардын ар бир сөзүнө Кудай Таалам береке жазсын. Ар бир кадамына береке берсин. Ошолордун кылган кызматынын шарафаты менен, караматы менен Кудай Таалам элибизге тынччылык, аманчылык жазган болсун. Rabbana hab lana min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana bizdin barыбыздын башыбызды чогултуп, жакшы жерде намаз окуганга мечит куруп берген эркин досубуз бар. Кудай Таалам эркин досубузду, эркин акебизди, эркин уулуңарды ошол үй бүлөсү менен аман эсен кылсын. Бир туугандар аман эсен кылып, ушул мечиттерине дайыма намазды калтырбай окуганды Кудай Таалам насип кылсын дагы. Ага тарбия берген, өтүп кеткен ата-энеси бир туугандардын баарына Кудай Таалам бейишинен орун берсин. Кудай Таалам ушул жерге ушунча коноктор келип атканда шарт түзүп берем деген ушул көк жаңактын чоңдору бар, кичинелери бар, мэри бар, башкасы бар. Кудайым ошолордун бардыгына дагы ийгиликтер дуроологон болсун. Ошол келген меймандарды өгөйлөбөстөн конок кылып тосуп алып аткан көк жаңактык элдин ар бирине Кудай Таалам жакшылык ыроолосун. Sallallahu ta'ala ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ecmaîn amin bi rahmetika erhamer rahim. Selamun aleyküm.